Gdje kupiti potpuno nov mobilni telefon u Beogradu, a proći što jeftinije, odnosno proći najjeftinije moguće? To je pitanje na koje ćemo pokušati da damo odgovor u ovom novom videu na kanalu Klikereš. Kao početni, odnosno kao referentni model mobilnog telefona koristit ćemo Xiaomiov model Redmi Note 9 koji vidite na slici. Jako popularan mobilni telefon iz 2020. godine. Provjerit ćemo sada cene ovog modela na nekim raznoraznim sajtovima koji nude prodaju novih mobilnih telefona. Ajde da pokažemo samo još neke slike da vidite kako ovaj model mobilnog telefona izgleda. Idemo na prvi sajt. Sajt se zove e-kupi. Za ovaj model mobilnog telefona Xiaomijev Redmi Note 9, 4 GB RAM memorije, 128 GB ROM memorije, odnosno interne memorije za ovu zelenu boju. Cijena iznosi 20.990 dinara. Neke dodatne specifikacije ovog mobilnog telefona je možda najbolje vidjeti i na ovom zvaničnom Xiaomijevom sajtu. Sad ćemo malo da scrollujemo dole, da. Dakle, ovaj mobilni telefon ima snažan procesor G85, bateriju visokog kapaciteta, lep, modern dizajn i poboljšan sistem za fotografisanje. Masivna baterija koja traje duže, dakle kapacitet baterije koji ima ovaj mobilni telefon je 5020 mAh, što vam pruža negdje oko 147 sati reprodukcije muzike, 33 sata poziva, 16 sati kontinuirane navigacije i 16 sati igrica. Dobro, to je sad relativno pitanje. Igrice najviše, da tako kažem, jedu bateriju, odnosno najviše troše bateriju. Super jasna glavna kamera za snimanje trenutaka u realnom vremenu. Dakle, glavna kamera od 48 megapiksela omogućava vam da zabeležite jako kvalitetnu fotografiju. Ovo možete da vidite kako izgleda jedna slika na ovim modelnim telefonom. Pruža osjećaj dubine. To je ova senzor kamera dubine od 2 megapiksela koja pruža zamućenje pozadine. Kada slikate na ekstremno bliskoj udaljenosti, 2 megapiksela makro kamera također vam može omogućiti snimanje jasnih fotografija kao što možete da vidite. Selfie kamera 13 megapiksela, pa dobro, ajde da kažemo, ima i dosta boljih mobilnih telefona sa boljim selfie kamerama, ali ovdje da kažem neka solidna. Prenosivi skener, ako ste student ili ako se bavite nekim administrativnim poslovima, ovaj telefon ima u svojoj kameri ugrađen prenosivi skener koji vam omogućava vrlo lagano prebacivanje slika u određene PDF dokumente. Kvalitetan dizajn, 6,53 inča Full HD ekran koji je opremljen i Gorilla Glass 5 staklom koje je otporno na udarce. Type-C ulaz za punjenje, odnosno povezivanje sa ostalim prenosivim ili računarima ili drugim uređajima. Daljinski infrared upravljač, 3,5 mm ulaz za slušalice i NFC. Samo su neke od karakteristika koje postoje još, koje posjeduje ovaj mobilni telefon. A sada da krenemo malo u razgledanje sajtova, odnosno da pogledamo koliko košta nov ovaj mobilni telefon. Kao što smo već i pre vidjeli na e-kupi, ovaj mobilni telefon košta 20.990 dinara. Tehnomanija, samo da malo ovo učitam. U Tehnomaniji sa popustom od 10% ovaj mobilni telefon košta 24.990 dinara, skoro 25.000 dinara. Za ovaj model 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Na Tehnomediji ovaj mobilni telefon košta 23.999, ajde da kažemo 24.000 uz uštedu od 3.700, znači papreno su skupi ovi iz Tehnomedije za ovaj model trenutno.
Pa idemo dalje na sajtu koji se zove mobilnishop.com. 183 evra, odnosno 21.780. Dobro, ovdje da kažem jeftinije cena u odnosu na prethodna dva. Idemo dalje. Win-Win, ovdje imam Gigatron, ovdje imam Logic Shop. Win-Win, 23.000. Dobro, to je taj neki prosek. Znači, da bi cena bila znatno veća za onaj model od 4 GB RAM-a, 120 GB ROM-a. Gigatron, 25.000. I oni su stvarno preskupi. Zatim, naredni sajt Logic Shop, 19.040 dinara. Logic Shop. Čini mi se da su oni u Balkanskoj, ako se ne varam. Da, Balkanska 20. I evo sad ovdje jednog sajta koji pokazuje cenu ovog modela mobilnog telefona u nekim značajnim, odnosno prepoznatljivim radnjama ovdje u Beogradu. Logic Shop 160 evra, što i jeste skoro približna cena, ali tako, 19.000, znači 18.800. Dobro, to je ta neka cena. Victor Mob 160 evra, Logic Shop 160, Smartphone 160, Max Phone 160, dobro, Bellevue, Top Sport 165, Boulevard 166, Top Zona Plus 185 evra. Teleko Plus 195 evra, Comtrade Shop 203. Pogledajte samo ove cene. Svuda ovdje nemojte ići da kupite nov mobilni telefon. Gigatron isto, papreno 211 evra, Samsung, Nokia 236 evra i najskuplje gdje možete kupiti ovaj mobilni telefon, Samsung Brand Store 236 evra puta kurs 117,6, znači negdje oko 25, 6, 7 hiljada dinara. Iz tog razloga želim da vam pokažem ovaj sajt Logic Shop u nekom ovom mom skromnom i malom istraživanju koje sam sproveo. Čini mi se da su oni najpovoljniji. Ja sam inače i kod njih kupio ovaj mobilni telefon, Xiaomiov model Redmi Note 9 od 4 GB RAM-a i 128 GB interne, odnosno ROM memorije. Imam ga već nekih 6 mjeseci, mogu vam reći da sam prezadovoljan. Nijednom mi nije prijavio neki bug, nije se ukočio. O njemu ću napraviti nov video u budućnosti da vam pokažem detaljno šta sve ovaj mobilni telefon ima i posjeduje. Dakle, govorimo o ovom sajtu Logic Shop koji je dosta jeftin. Garancija inače za sve mobilne telefone u Logic Shopu je 2 godine, tako da evo možete da vidite, ja sam ovdje sad kliknuo na neke najnovije modele kod njih. Huawei Honor 10X 120 GB ROM memorije, 4 GB RAM memorije, 17.850 dinara. Znači, rijetko gdje ćete naći nove mobilne telefone uz garanciju od 2 godine po ovakvoj cijeni. Realme 7, 6 GB RAM-a, 64 GB ROM-a, garancija 3 godine na ovaj model mobilnog telefona, skoro 22.000 dinara, što je dosta jeftino kada uzmete u obzir činjenicu da je to nov mobilni telefon. Xiaomi Redmi 9, 64 GB, 4 GB RAM memorije, skoro 15.000 dinara. A onaj model od 4 GB RAM memorije i 128 GB interne memorije košta 19.000, znači, evo ga ovdje, 19.040 dinara, znači čak možete da uzmete i ovaj sa manjom internom memorijom, nema neke specifične razlike, a jeftiniji za koliko, 19 manje 5, jeftiniji za 4.000 dinara. Nov telefon sa ovakvim karakteristikama, sa garancijom od 2 godine za 15.000 dinara. Znači, sajt je stvarno ekstra. Ima i druge modele mobilnih telefona, Samsung, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung A02, ne znam, vidjet ćete i sami kad budete došli na ovaj sajt šta sve nudi. Naravno, osim mobilnih telefona imaju dosta povoljne i druge uređaje, baterije, punjače, zaštitne folije i stakla, futrole,
i druge razne aksesuare za vaš mobilni telefon ili neke druge smart uređaje. Ništa, u ovom kratkom videu sam vam pokazao ovaj jako dobar sajt Logic Shop, odnosno ovu radnju Logic Shop koja se nalazi u ulici Balkanska 20 u centru Beograda. Možete da odete na lice mesta da proverite koje sve trenutno imaju modele mobilnih telefona i verujte mi, sigurno su u Beogradu najjeftiniji. Kvalitet je isto tu, garancija je isto tu, 2 godine na sve modele mobilnih telefona, a na neke modele mobilnih telefona garancija i 3 godine. Ništa, to bi to bilo od mene za danas. Pozdrav, ćao, vidimo se u nekom od narednih videa.